Ураза гаете ул бер көн бәйрәм итәбез, аннан соң кем ничек бәйрәм итә ала, инде шул гаиләсендә туганнарына барып, үзе туганнарны кунакка чакырып, дуслары белән шулай матур итеп бәйрәм үткәрә ала. Әмма ләкин ураза бәйрәме озак итеп үткәрмибез. Чөнки әле безнең Шәввәл ае башлана, гадәтчә инде без әле бер ничә көн ял итеп тагын уразага керәбез. Рамазан ае без китә, biz әзерәк борчылабыз, әзерәк хәтта кайгырабыз, чөнки Рамазан ае ул үзе изге ай, шуңа күрә шундый форсат, шундый мөмкинчелек бүтән булмас киләсе елда гына. Шуңа күрә без теге бер яктан куанабыз, икенче яктан әзерәк борчылабыз, чөнки без шул зур кунакны озатабыз. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Her biribizga iman boyligi, niyat sofligi, yüz aqligi, g'oila baxti, yurt barakati tilim. Alloh Taala bayramimizni muborak qilsin. Tutgan urazalarni, o'qigan namozlarni qabul qilsin. Шушы izgilikda davom etirga nasib etsin. Men shin ko'ngildan endi Tugan Kamollarni, qardoshlarni, shahardoshlarimizni men shin ko'ngildan endi shu bayram bilan tabriklayman. Alloh Taala bizning urazalarimizni, qilgan izgi amallarimizni qabuldan qilsin. Har birimizga esenlik, sog'lik, salomatlik bersin. Oilalarimizga tinchlik bersin, shaharlarimizga iminlik bersin. Ham kelajakda da shulay matur etib, bayramni o'tkazib, shulay tuzib, sabr etib, bir-birimizni yaratib, hurmat etib, matur etib yasharga nasib etsin. Гаилә паркында без үзебезнең балалар өчен махсус программаны башлыйбыз. Башлана ул сәхнәдә, сәгать 9-да безнең шул парк гаиләсендә инде. Чыгышлар башланганнан соң инде төрле шундый чаралар, эстафеталар, төрле шундый мастер-класслар инде. Ел буе сагынып алган идек ифтарлары, таравихлары, күңелне сафландырган кадер кеше белән һич тә сиздермичә күз ачып йомганчы үтте дә китте шул. Bayram bilan sizni duonat. Alloh amrin o'tab roza tutib, oy kuni birga bo'lganlar. Ani bilan birgalashib uraza ada kirdim. Iftarlarda buluştum, taravihda yerdim. Masjid yanı kirlab turdim. Kunun tunim bu ayda musulmonlar birga bo'ldi. Iftar taravihlarda menda kun aralashtirdim ali. Bir davr tugul tuzarlik. Allah bitul her yordam etar. İmanlılar ana sizabi. Şerif Ramazan'da o'tib ketdi. Roza tutib, nindi seyinish, yo'q bor avrularni sabab etib, tutmay qolganlarga kuyinish. Ramazan eng ulug' kunaq, musulmonning shodligi, gunohlardan shistarining, jon ham tanning pokligi. Şifa hem nur bulup herken okula Kur'an ayetleri. Geliniz namazga deyip munglu azan yangarı. Ziyiniş hem şatlık bilen uraza tamam buldu. Allah sizin dinlağına күңелдә bayram bugün. Ramazanda urazaga kirdik biz. Ramazanda ulanlar şakırdık biz. Ramazan şifalı ay Ramazan şifalı ay Ramazanda. Счет, общий счет 4-3. Biz инде гадәтчә шулай ук чакырабыз гарипләрне. Колясочниклар инде безнең шул балалар гарипләр инде безнең килә. Шул 200-гә якын инде без шул кешеләрне каршы алабыз һәм алар өчен махсус biz табыннар әзерлибез, аларны шулай матур итеп утыртып инде. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem gaziz kardeşlerim, muhterem gaziz dostlarım, Allah'ın rahmeti bilen biz sizning bilan uchrashamiz. Ya Rabbim şulay yok, bizning ati anilarimiz, abi babalarimiz, bizga haqli kelib ketgan hamma barcha bo'lgan mümin ve mümine, Müslüman kardeşlerimizin de ruhlar şeriflerini şad kıl. Onların da kılan kimseliklerin, günahların gafu eyle. Onların da kabir gazaplarından, ut gazaplarından emin kıl. Onların da cennet ehillerinden kıl. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana ve hab lana min ledunke rahmeh inneke entel vehhab. Rabbena atina fid dunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azabin nar. الحمد لله رمضان 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 رمضان